Alright, welcome back, bienvenue, ikaze nanone kuri The Mic Radio ndetse na TV wahisemo neza. Uyu munsi rero ngiye kugezaho ibyamamare 10 bikomeye ku isi ya rurema byasuye u Rwanda mu bihe bitandukanye, ariko nyine ushobora kuba utarozi ko byigize bihagera. Dukubite tubangura, ntabwo ngutindira habe na gato. Reka tugende ku mwanya wa mbere, ubita Camila Cabello. Camila Cabello ni umuhanzikazi nyine w'indirimbo, akaba n'umwanditsi wazo. Yaririmbye indirimbo bita Havana, Senorita, ngira ngo izo ndirimbo zose murazizi, dore ko izi ndirimbo zabaye rurangiriranwa ku isi nzima rwose. Umuntu utazi Havana ahita yirukanka ayisacinga ya Camila Cabello, urahita wumva yuko iyo ngiyo ari indirimbo yaguciye mu matwi, kandi urahita wumva ko ari indirimbo irenze biyadanje. Uyu nguyu rero witwa Camila Cabello yaje mu Rwanda mu gutangira umwaka wa 2023. We n'umuryango we bahamara iminsi. Anavuga ko nyine yashimishijwe cyane no kuba yarabashije kubona ingagi n'amaso za silverback. Uyu mugore nyine avuga ko ngo ikintu cya mbere cyangwa se ikintu yakunze nyine kurusha ibindi mu Rwanda ni uburyo nyine yihereye amaso umubyimba n'ingano n'ubwiza bwa silverback. Akaba ari ingagi nyine nzima ziva muri parike zigiye zitandukanye zo mu Rwanda, cyane cyane muri parike ya Virunga cyangwa se muri parike nyine yacu nyine y'ibirunga. Reka tujye ku mwanya wa kabiri turebe yuko Kevin Hart ngira ngo muramuzi cyane, mu comedian w'icyamamare cyangwa se ni umunyarwenya ukomeye cyane, ni umukinnyi wa filime wamamaye ku isi hose, akaba ari inshuti y'u Rwanda uriya we cyane, kuko nta nubwo ari rimwe kabiri amaze kuza mu Rwanda. Yasuye ahakorerwa ubukerarugendo hafi ya hose mu Rwanda, yunamira inzirakarengane za jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, maze mu muhango wo kwita izina ingagi ayita gakondo. Ungurira akaba yitwa Kevin Hart, muramuzi cyane, umugabo twenda kureshya nyine ariko ukora ibitangaza cyane ku isi ya rurema. Idrissa Elba ndetse na Sabrina Elba, uyu nguyu rero akaba ari famille y'umugore n'umugabo b'ibyamamare byadanje ku isi hose, cyane cyane ariko mu myidagaduro, kuko nk'uyu mugabo bita Idrissa Elba rwose, uyu nguyu ni umukinnyi wa filimi cyane ukomeye cyane, ni umuhanzi w'indirimbo n'ibindi byinshi cyane. Naho rero umugore we akora mu bintu byinshi nawe, ariko nyine no mu modo, akaba ari UN ambassador n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Umugabo witwa Idrissa Elba ni inshuti y'u Rwanda cyane, kuko nyine yanakinnye filimi ivuga kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 muri Mata, yitwa Sometimes in April. Uriya mugabo rero nyine muwamubonamo buriya ni inshuti y'u Rwanda byatari, ariko abantu benshi ntago bazi yuko ajya hakandagira. Bombi rero bakaba baranagaragaye mu muhango wo kwita izina nabo abana b'ingagi mu mwaka w'2023. Ingagi bakaba barayise Narame. Ikintu kiri kunsetsa nta kindi rero nukuntu bano bantu baza nyine mu muhango wo kwita amazina ingagi, barangiza bagahita bazikubita n'amazina y'ikinyarwanda cyiza cyane gitoranyije. Je rero behind banibaza byagenze bite. Twikomereze rero ku mwanya wa 4 turahasanga ubita President Bill Clinton. Rero uyu nguyu rero yabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yaragaragaje gukunda u Rwanda cyane, rero akaba nawe yaranarusuye. Nyuma rero ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, yasuye u Rwanda bwa mbere, ababazwa no kuba nta ruhare yagize mu guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi igihe yabaga icyo gihe abyita personal failure kuri we nyine. Hanyuma rero yatanze ubufasha bukomeye mu iterambere nyine ry'u Rwanda, ndetse anaheruka mu Rwanda buriya mu mwaka w'2024 aje mu irahira ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ni His Excellency the one and only Perezida Paul Kagame. Ku mwanya wa 5 Arsene Wenger. Buriya Arsene Wenger yabaye umukinnyi w'umupira w'amaguru, nyuma rero aba manager w'ikipe ya Arsenal kuva mu mwaka w'1996 kugeza mu mwaka w'2018. imyaka 12 yose rero ni byinshi yakoze uyu mugabo rwose. Arsene Wenger yagize uruhare cyane mu mushinga wa Visit Rwanda, yasuye u Rwanda inshuro 3,
anunamira inzirakarengane za jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 igihe yari yasuye urwibutso rwa Kigali ruherereye ku Gisozi. Risco umwanya wa gatandatu, Julien Timba uyu nguyu ni umukinnyi wa Arsenal nk'umudefense defender, akina nyine nk'ikipe ya mbere kandi abanzamo. Yasuye u Rwanda rero mu ruhare rw'amasezerano ya Arsenal n'u Rwanda mu mushinga n'ubundi wa Visit Rwanda. Uyu nguyu rero akaba yarahakandagiye mu mwaka w'2023. Lewis Hamilton ni umutwazi mu marushanwa yo gusiganwa kw'imodoka Formula 1 Racing Driver. Uyu nguyu rero akaba ari ku mwanya wa 7 mu bantu baje mu Rwanda, akaba rero yarabaye World Champion imyaka 7 ikurikiranya. Akaba rero yaranasuye u Rwanda mu mwaka w'2022 agasura n'ingagi. Didier Drogba ku mwanya wa 8. Didier Drogba rero yabaye umukinnyi w'umupira w'amaguru w'ikirangirire ku isi hose, yakandagiye mu Rwanda inshuro zigiye zitandukanye, ndetse ubwo aheruka yitabiriye umuhango muri 2022 wo kwita izina abana b'ingagi ayita Ishami. Risco ku mwanya wa 9, Shawn Mendes uyu nguyu ni umuhanzi w'icyamamare ku isi hose, aho yakoze indirimbo zitandukanye nka Treat You Better, Senorita, ariko nyine kumwe na Camila Cabello ya Senorita nababwiraga uyu mugabo bari kumwe. Akaba rero yarasuye u Rwanda ari kumwe n'umuryango mu mwaka w'2023, bahagirira ibihe byiza rwose. Yasuye ingagi ndetse yanahuye n'umuhanzi The Ben, ngira ngo murabyibuka, bisakuza nyine bisa nk'ibisakuza ko The Ben yahuye n'umuhanzi w'icyamamare Bya Danje, waje anavuga yuko amukunda by'umwihariko. Ladies and gentlemen, The Mic Radio ndetse na TV ndimo ndakugezaho ibyamamare bigiye bitandukanye bikomeye ku isi ya rurema byagiye bisura u Rwanda mu bihe bitandukanye. Tukaba tugeze ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 rero exclusively hariho uwo twita Angelina Jolie akaba ari umugore njyewe nyine nikundira personally kubera yuko ni umukinnyi wa filimi uzwi cyane ku isi hose. Yakinnye muri filime nka Mr. and Mrs. Smith, akina muri Tomb Raider n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Akaba akora rero muri UNHCR, ngira ngo uyu mushinga murawuzi. Asura u Rwanda rero anunamira abazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'1994. Nanga rero dusoreje nyine urutonde rwacu. Nawe uramutse ufite abandi bantu b'ibyamamare nyine bakomeye cyane ku isi ya rurema baba barasuye u Rwanda, nta kabuza ushobora kuba mentioninga hasonga muri commentaire kugira ngo dukomeze tugende twunguka ibijyanye n'ubumenyi ndetse na entertainment muri rusange, tunateza imbere ubukerarugendo bw'igihugu cyacu. Ni The Mic Radio ndetse na TV mwarakoze kuduhitamo cyane, mwakora subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa The Mic Radio na TV. Mike mbababwira ni microphone ariko mu buryo buvunaguye cyane. Hanyuma rero ku mbuga nkoranyambaga zacu dukoresha Boss Kabutura. It is the same place, the same house and the same vibes. Stay in touch. Amakuru yo arakisukiranya. I love you so much, ladies and gentlemen. Ciao, bye bye. Welcome back to The Mic Radio na TV. The Mic Radio na TV. Subscribe.